ene wo Yensua Ade dwumade so no ye ba besua bibi foforo na ba bi kwa ye kwakosua no eye labadi onipa nso a wo ba be kire ya de kwa ye besua no eye Sunday Latizan enti adeko a ento se ebekwa wiye no na wasua me ase Yensua Ade dwumade nso da ase se wa ma yakwanya se ye mra na kire ye bibi na mpacho wo kire ye den ye ba ye me de me hu we ye ntakra we me se den hu se de boya tade mu ibi o we nsu minim se de ye di me akuro se de be yo we num nyina we pe na minim na de ban se aya na tailor for de ye adwuma nso me ba me hu machine na engu ni ko mo nso no makase e bia obepempam enti ye be hwe Sandra mo aye frofo omo mo ware ni omo kra no edi hu omo ho no ne friend bridal fan no won say bi o ha ne kra no ohu ne ho star kakra bi oh okay enti ne ede ye ne wo ho na ye fa no baako a we ye den okay ipacho bridal fan no asa na be bridal fan uhia madibi ye friend skeleton na skeleton e ba no shape bebre okay ba we ne ye friend 360 we 360 shape na to say twa ne ho kuku a yo nti bia ne shape ye wo shape be dreamings na say wo mu colors bebre depending on say the eye from no pen yo na we so ye friend of feathers ntakra nti say me ba ye metwa ntakra oh okay na we so flowers and also flower no any type of flower bia obetimi use e dey aye depending on the color na nipa no we see flower it me the flower no cry fan oh okay I see o hihye obetimi ahihye no wenya ne nice shape I see and na we so your friend glue UHU no say wunni hot glue a obetimi use UHU glue okay na hot glue no we no because of light I say manual and automatic we ye glue nti glue we na odi be share gun glue gun okay na odi aye ejuma no nti bi kra na hyem me pa twan bi na mum de se ye ne so say we no de ehia ma electricity yes nti se ba ne se ba bia sin we we ti me chi ye sin we oh okay we na no nya din bebre enchena awai but e betimi aye all right okay just that we no the ya lasting the quality no gina for check yo gina yati ase pacho nyema obehia for bridal fan na we no the straw we ye glue na we glue no na ye de she we mu yo yati ase ye da sentim pacho ye nsha ase nti pacho o start o fan na obehia trimmings na di kan okay na no so betimi eyisu any trimmings bia ye wo mo different e bi ye thick na bi nso ye light yo nti de kra we kakra yo na what start wo handle no o start handle na best o de be fa handle no ho o start o fan no o de be fa ho say okay but o she ha no on say ha no atom nti o pa o betimi etwa enye say o pa o betwa okay o betwa now they are sorry say with a glue yeah na to no be kata no en show a cra bride na en ko show ti o check akra de taria na wa man trimmings ni glue kakra enti glue no kakra bi na wo hia ho no so kakra bi na aye because one ya obo say be ye onsa ho nyina ti o yisu kakra bi now they are fadua ne ho say okay ye handle no okay enti ye bridal fan na ya shase a ye no said de obeye a be wie no na ho atwa kama no e na wo kire na shase ne kwan a ye de fa so enti we no wo de fa ho the same direction na say wo de be fa ho se ne obi o ye lefty obi so anti se ne wo de be fa ho a unhu dia no okay o de be fa ho nyina nti say dua ne handle na ye de bibi kata so se ne be ya en show e patron yati ase me gidi se onso wani de akire a wo sua bibi e de afrim se ne be ya ye be wie no na wanya bibi asua wo Yensua Ade dwumade so patron o de fa ho wi a
nti se de odi bi ye ya de fam ho obehia aviation ni papa na de aye ho se na be betare eye skeleton ni so betare so okay nti ense se de etwa to no odi be fa aha no se betare e wo se ntare ade no odi fa ha itimi yi nti ya na ye de tare so se na be de feathers no e be fa so okay ti asie pacho be bia ye du no ye behia feathers nti obefa feathers no so eye 2 years na obehia obi wo penny okay take no obehia be 4 years nti depending on the panel no ene se ne open no 2 years na e mafa no nye kese okay nye kese bebre nti wo fa feathers na now I use glue gun this time they use glue gun no because eno no e wo so they ochire yen say na ye nti we ni ebedi patron ma plug nti o pese won use a gun ni now dey glue stick we friend stick now dey ahye and to the best na chi he so ma ye hu nti achire ha na kwan ne da na dey ahye ho to the she ho we dey sha eno ano no eno abe ebeba e wo say nye hot jo ya tie da se on check on tape na on check say bia o measure 1 inch and no on say wo fa feather na o de beto ha okay but because my used to ninti me fa me measure akokwa ti na kokwa na my ti say yen ya ye afa ne yesua wo yesua de so no ese yen ya tape measure no na je say de ato ho enti 1 inch ne kire say wo de wo ye bibi say je say aha no e de besi aha na ma fa feather ne sisi a ti o de hot glue ne beka ano no enye hia enye ejuma okay nti ese enye hihie e wo se enye hihie nti me ma measure okay ti no nse me de ato so say okay ti o de be ye wa de kosi e wo se onya nkosi wo de ye no round ama nasi okay na mpache wo to say wo de aye so say no e bia na aye bibi na uja hokoba obeba no na enye eden obeba na aye eden eye den so a wo ye ne ntem because eye den na wo ya dem a wo yiyi no na eye time ti e bia wa ye wi o pese wo yi na fa different feather nto ho because it me mix colors no okay e bia green pese me yi na me fa white nhye ho na me fa white nto so a metimi yi na ma hihye no fofo okay okay it depending how o ye no obeye no ti e wo se o ma ohunye ha enti megede se ehon so uguso a usua de wa hye ne nso enti we no ni adaje a yenko ho wo de won saka pe na se wotumi ye wie na we yi won free ho se na ebe ya glue gun no any glue na de aye so no enkeki na emadwuma na nye tan ana se ensei enti ye bridal fan no na ye gusu a Sandy Latizan egusu a o kire ye no nti je say fan no aya ye hu no fefe hu no ana I see nti je say ni hia na say wo de skeleton no ebe faso ene oglu nti be ya na wo de ehia ama na do say okay nti me gusu a me ba glue no so eye hyepa say wan wo ye na wan hwa etimi hyew na etu nsa no eye hye na mo ya mo wo bibi a mo de hye mo nsa na say fa ho timi ye no sa say timi ye say we used to work ejuma na kwa e show kra timi ye ne sa show because bibia ye ho no e den ya be ko kakra be ko wani wo ejuma bia ne ade bia wo yem timpa cho my ye esi handle na no nti wo ye si a wo betwa okay just atare ti abeshia nti we sa call nest o nest no on fantare so because of feathers ni indoors nti wo be ma space wo be just space kakra se na be ya e betimi aboa no fe but wo de ben na
fan be kitwa o de be ni say ya wonya bibia o de be ye middle no nti say no a we ni so no o be ma na ba nim kakra net nti say ano bride na o je fan we no on penny fan bebre okay nti be yusu kakra bi e be ma fan na e light e wo ni nsem bride no me ne ya adwen because say na tade e se na mu odu pa ontimi me kura we nso dudu but e bi mo so pen no heavy well e bi so na e bi pen akese akese bolo na bi so pen nti a what I say okay nti ye to aso second one second one so be fa nye wutwaye no nkae no no wasaye ni sa the same procedure na now they are yeah okay ene glue gun no so enane ekopa enti we na on penny bebre nti me dey fa feathers no abanim but open light nti aha na e was ati ase enti won so ne nyina na usua na ohwe enti abanim kakra abanim ati se kwan abedem kakra se na be ya emunye du bebre emma ayefro no okay yati ase sa kora okay ebia na afei na washa ase a wo hwa de ye friend no bridal fan de aya na ayefro no kura omde hu ho no eno na Sandy Latizan e kire ye wo Yensua Ade jumedie so se kire ye nti me de foforo okay it depending on dodo a wo ye no e se otimi nya glue no but esa na wonya glue a obetimi eyisu e de ato aso yo ati ase enti we no ye nika because o manual and awo automatic there it is a how far a habefa enti we enye say excuse ya ma light out enti mentumi anya adwuma asem so enti che say we ye adwuma a onimu ye a kanea wo ho kanea ni ho oda banko a ubedidi so ati ase enti mo ani nko ho ne pe ya middle no nka ho okay yo enti at the end of the day no esi ehu sa hakata wo ho be kata yese ya enye fe nti wo se won kata ho okay yati ase nti we ye third round yes but ye pen bebre mu pen bebre nti eno so me space kakra okay yati I see International Sandra we na ye dwuma bi a won hye hia dwetire kokoro no to bi niema bebre no aka say because sua wie ye no me nya sika me beta me ho niema sika kakra bi obetime dia ye no wa hye ye dwuma because the more orders neighbor no na wonya sika okay now so the bobra me nya ho obetime atene fie kraye so now dia jiska say what na dia jiska because we wi a eyi Bridal no say friends Floral na man patwan any o de beje no na che say eno ano no wagine ye first face ye gina he ye first face nti ye be sa come back nti ye front and back but your bride ni bi wo ho a obi wo ye too simple say o pe say wonye front pe oh okay because okra a happen a show okay and I depending on nipa ni sika okra because obi wa na ni sika ndoso nti o person onye happy e ma no jo yati ase okay yati ase same procedure pacho say aye front and back eye nim ni etire no okay enti enim ni etire ni obetimi atene no anyhow a open no enti enim eni etire enti say na opese on design ni bia no e be depend how a open no which is the trimmings your next step no so trimmings no ti trimmings ni o fa obefa o hot glue opese middle ni nyefe until be fa hot glue okay me so mo ana bacho ye
This is a juma no fa kese na gina eye ho no. Okay. Nti ye dey two enim jo middle no. Nti abri bia no so de hia na sa no ne si a ba bia wo sha ase ano ne si na ho na le to so se na be ya en show jo yate ti we no be ma no design stronko bi wo mu na wo hu ne kroma na we ye o hyenhye fefefe no e na wo kirew no nti sua ne yie she won when who's I say I show kafra kafra yo kafra iti when so yard ni mu a e ba chan we dey motor on the park say I sherabim na wato to wa okoto adodo a nya no na o dey aye adeko apese wo dey ye ati okay tieno so be yesi na wetwa yo a skeleton yen kata so okay so man so yen kata so ba ti be stand there to so say nti abri bia yen hye na so se ba bia no see ya yitwaye no ho na ye de to so a ye be hye ase se na be ya in show yo bibi ya hye pa so ya na yo nsa se se okay wow skeleton na iraba ira okay so skeleton na irawo nti e ka kitwa kra na obetimi asade aye yo ana say flower crown ni so a opia uye 2 steps na wo hwe na tokro ni so a eno an say wape flower no na wesusu ahwe say you okay ya say nye okay so a no wasa ye another step I see hana flower ni be shenti e wo se enhye ho na onfa flower no to so I see say your skeleton e de shase no yakata ne so ayira so anya sa ayira keke ayira ye fe okay wow see ano ye hia pen say ya depending on ni panic enti e hye no okay o de be match fan no yate enti mpacho me ba o ye no say no a mutimi e de we ni eye design ana say round one na ko na no ayi ni shape ho e was say round na na enko but o pese onye design depending materials awo Adom me e wo de ye enti ti say me de diamond me pesa ha no enye di a mutimi ye ma be ye ye wo bi wo ho a etimi su stones e de trodin okay enti nini na agina ha wa open we ye nia bridal fana eye enye din jo ahyasie for no Matiase enti the more a wo hu no we hu we wia the next step ne so ye wo niam bebra ye de ye na amana ye fe etimi metimi a tro din dia to ho na we kra mate enti me did say me next class no me ba na me ba be sua na maye no na me diamond what you say ha okay yeah that's something so next one eh flower ye dey to me do no se na be ya e benya ne e benya fan no yi because you use color green no enti na we use na eyi na pie yo enti ye the best yes ye the best in patch of flower no eno so be hia glue ti eno so de be o de glue ni be ka flower na no glue ni de side e chi ade enti bibia e be hu o table so bia ti ni fa okay na de asiso asa
Yeah, bridal fan. You be jina hasisi ye. Ade na ye hu no kromu ana e yesire. Bridal fan patron. Hey. Sir, we are friend 360. 360. Because say round. And see obi wo also a oye mana open cute. Won say we looking cute but obi opening more cuter. Made the scissors no ebe shape ya no na amana ye kokro wa for mo penny man kitwa no. Okay. Enti yaye afoforo ya enne na afe na ye sua no de curtain at the end of the day no de hia no say yaye bridal fan ena bo sai for na ya no mu yesi na mu yesi so so hu ye enti ye sua de adwumadi no enne de ya bo ama watumi asua no Sandra ye fa ne se de wa kire yen ifi na ekwa beboa obi but na nyina akọ wies kasem fi se we nyina wotoye hu scissors ye hu gun ye hu ahwan se obi kura he a eno obetumi ahya ase so ye bibisa jo patron yate enti efri na ekọ megidi se wanya bibi asua wa abrabom a wo de betoa abrabo ne so eno nti ena wo kwa da bia esese wo hwe afisem e wo bedwam dwumadi so yensua de dwumadi na wo so wanya bibi a wo de won sabeye so atiase fi se aha mfa na wonsa no nso atumi aboa na afa Sunday Latizan ene de waboa yen a yetumi ayeye bridal fan Sunday edia na pese yen frɛ anase yen hwehwɛ wa ehefa na yen ho oh me patcho me on Instagram and Facebook at Sunday Latizan sure na opese on frame so my number is 0244 259033 jo yeda sepa nyame hia so waboa ya ma anuanom yensua de adwumadi enne de yesua ye bridal fan ene krami so ho ene krami wo so sua ye na ya wo de yi achia se de medi krami na omoboa ma ye betwa ye personal number wa ho siesie hima enso na boa ya ye bedu Sunday Latizan hono mu a yetumi asua de a ente se enkane ye hwe ye nso shire ye ofei ni kwe adaroma Sunday Latizan pato yeda se nyame hia o bi de ma me chira diamond me da se